Halo, bede demotin. Beda Roma, Par. Beda apa? Caca ngelenan, engkau des samaren andi parlok. Iya, Par. Beda apa boy mancik parinya. Paling lah urusan politik. Pas karo orang ngad arwah peburu. Beda apa, Par? Lurang, kaki pilihan recondong ke siapa? Duh, menengkok lah siapa boy, Par. Si penting aman. Ya kan kaki pada kutu milih ya din. Terakhir kaki pilih siapa? 081 apa 082? Tahu, Par. Kok bingung? Cek ngomong bingung din. Mayu kaki norong kok boy. 082 ada remah. Lu coba engkau beri alasan. Harapan kok mik kutu milih 082. Apa nama ki perlu alasan din? Kriteria calon pemimpin Ria lebih di 082 KB. Tegas, orang patut bermasyarakat. Abah, milih calon pemimpin Ria, ku pas karo ya bos dari patot beninjan ya, Par. Idealnya, calon pemimpin Ria kutu andi semangat membangun, kutu andi ide ben gagasan keangkui memacu daerah. Mun karo polan songo di meletek, lah pasti cung-cung nah. Arya milih pemimpin, benih milih petinju. Singa cek dan beden. Terus kaki milih siapa? Tak lepas caneng kok, Par. Milih pemimpin Ria ke orang bang sebeng. Iya tahu din. Marah tuh dijawab. Kaki milih siapa? Abu melurusan pilihan Ria cek bunga budin. Tuli tentu kaki. Mak lepat deng kaki posisi napa siapa? Lah tak parana. Can kok sang kuking beda apa kaki dan nak tak berkak, Par. Tetiking abah sepelian jia. Mun tade lah aku nemahin orang kok ngarek boy, Par. Cuk pas karo asyik lerset ngaleken dengan abah sepelian. Assalamualaikum. Bun. Waalaikumsalam. Kakek Dul. Iya bun. Ya dah. Ini cek matuan Dul mawi sebab kebon kangko. Keng pas parlo apa? Beda apa Dul? Lu rebun. Dek remah pelan rebun. Apa nih sudah remah? Iya rakyat murlekeria. Apakah siapa bi kakek? 081 apa 082? Engkau taruh noraji ya Dul. Abah. Taruh nora dek remah bun. Celepat deng kaki dinari kelebun. Terus kapan kok kelebun? Ya kondisi aki bi kaki rakyat deh.
Justru pulan kalebun, engkau kudu netral dul. Tahu le andi ke berpihak ke. Tine malah rakyat milih sesuai pilih na atena. Deki bikoi kondisi aki pas king mengecewa di buding. Tak pas engkau setodos. Ya beta komitmen nak kelebun untuk umur lagi ke depan. Komitmenku pas nakin pentai ya dul. Pak lah kelima calon. Berarti kan ada komitmen untuk membangun. Cuma komitmen membangun nak gila, kau tuh merata. Benih karoneng murleke, benih karoneng daerah-daerah tertentu. Ya mungkin kita ngondisi yakin bun. Tina kok salah aku murleke ya. Silahkan. Si penting kok matoro ah. Cek sampai atau karan marga nabi tepelia. Injang kok bakun milih dul. Engkau neng benih kayak apatis ke politik. Tapi ngelak jalan netral. Soalnya politik cuman setia, persaingan tak sehat. Penuh jebakan, saling menjatuhkan, bahkan saling ancam. Le, engkau tak terlibat di politik praktis engak jia. Din, apa dul? Ya dah. Deur mapailan Din. Kaki milih siapa? Engkau lah tabu si buat banji ya dul. Pala milih ya. Ya munda ya mayu engkau kaki kerampak Din. Merapat kau 81. Mun karo pelian tak usah cek dul. Apa can beng sebeng. Baru bedela kok ita tangke. Tak rapa make cek ngaje ke. Kok kilo majepar ya. Berarti majepar turun ke masyarakat Din. Bene karo toron. Alenteng, aliyer, orjet. King pasole berem pepeseng. Ni pasti ngak kaling bus-bus. Sengak dul. Mun beda momentum politik ngak ria. Cak cuelen kula. Kapan beda calon arbek? Apa cepon kula? Orang sidak ia je benih keng paju. Keng solap kapasian politik. Halo, siap ketua. Dari mana dul? Kok merentar ke ibu ke lebun na? Dari mana? Imun ke lebun mau taruh nur agak ketua. Arten nah masyarakat dina ria bebas melih sekema boy. Bisa jadi nyaman jila dul. Pas tuli kalako. Ya bertanya mana ki Pak Ketua. Mula ke lebun menyatakan sikap netral ngak ria. Ibe salbut. Tak satu instruksi. Bedena titia cetak kape. Terus langkah berikutnya ada mana dul? Wis tenang Pak Ketua. Engkau laku toron ke bagian pelapel. Mundur tudor. Coron tak begitu efektif. Tidak ada macaran lah dul. Kaki sih tahu kondisi lapangan. Siap Ketua. Berarti majepar ya turun ke masyarakat. Teknik turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki dul. Iya yang sepo. Rojo dul. Beda apa? Mak buruna. Andi parlo yang sepo. Engkau dan Naria keng nade rembek. Cak ocan kiri apel, reng sepon kampung. Terkait apa dul? Pelian. Iya reng sepo. Deur menurut kaki pilihan ria. Rakira itu semur leke olor ya. Ibu kiri siapa? Boleh dinak kondisional dul. Tergantung rembek. Marah kok nade rembek reng sepo. Deur masih nyaman.
Si penting ti semur leke ya bisa masih tong. Siapa calon? 081. Mulai dinak bakun mas setong dul. Pak lama ada benengko masyarakat dinak bakun atoro. Cuma rakira apa? Saya tak berakhirnya kaki ke masyarakat dinak. Dek ada ngomong komitmen teng sepo. Mung 081 kapong dinari unggul. Insya Allah jalan kapong dinari ya. Penyaman nah. Munaji lah kewajiban dul. Tak usah ki berterbun suara. Siapa boy sekapele. Kudu andi komitmen membangun. Termasuk diantaranya membecek jalan. Terus kira apa sih peta kaki dari 081 di reng sepo? Dul. Kaki kan lah tahu dek remu masyarakat dina. Bila tak dek pesenna, masyarakat sang kesemilia. Cuma engkau tak maksa dul. Bila kaki tak sepakat, Tina, engkau narima taburan dari Majepar. Majepar mari dena. Mari beri. Majepar sepakat. Keng angka saya tak beraki sakone gelu. Jadi engkau tak tuli abdi jawab beri. Allah tenang par. Emor lagi on curi ya. Pakuni bagi kaki kapi. Iya kok percaya aja ke kakek kali. Dinang kok terus segelu ya. Deki mau temumun lah para. Pak larang kurang seminggu, bingkok lihat terakhir ke kakek. Iya par. Kelangkong kali. Demak kaki dul. Pasap nyapsap. Ya apa par? Pala macam engko yo. Percuma kaki kak berkat nyari suara dul. Imur lekir ya tang di kabe. Cek matuan kaki sengocak tang di kabi par. Ingat orang paju. Apa de demak kaki? Siapa bagian pel apel bingkok lembar kancing lah. Dari malah dul. Ancol kan tak nabu Pak Ketua. Maksudnya? Bagian pelapel. Le masuk calon sebelah Pak Ketua. Terus? Cok orang kok tak bisa ngundi siaki. Apa? Jadi saja ya karo kemampuan kakek. Kan daripada ada si ngocak murleke pancen engko. Edi mah buktiin aja kakek lagar lapaju. Benih deh Pak Ketua. Sebelah main PC. Apa mun karo PC karo ngocak le dul. Berempat bae edi nak siap. Tugas kakek karo arembek. Saya nggak kakek ala kunci pada operasional lah. Ya kena kakek kau tu pada lihat online lah. Mun tak ada lihat online apa beli uang operasional dia. Majepar. Kayak ngawas ya.
Bedak betul. Turun.